تاجیکستان سرزمینی کوه‌های آسمانبوس، چشمه‌های مصفا، رودهای پرتقیان و وادی‌های سبز و خرم است. اینجا طبیعت به هر طلوع آفتاب چهره دیگر می‌گیرد. قله‌های سر به فلک کشیده گویا به آسمان پیوند می‌شوند. دریاها با صدای فورم و سرود طبیعت هم آواز می‌گردند و نسیم کوهسار نکهت زندگی را به هر گوشه می‌برد. این همه زیبایی تنها منظره نیست، این میراثی بی‌بهاست که از نسل به نسل به ما رسیده است. برنامه‌ای که شما را به گوشه‌های زیبای تاجیکستان می‌برد، از ثروت‌های طبیعی و راه‌های حفظ طبیعت قصه می‌کند، نبض طبیعت است. سلام همدیاران عزیز. سلامتی بزرگترین نعمت انسان و ثروت بی‌بهای هر یک جامعه است. برای سالم زندگی کردن باشد، نه تنها حرکت و استراحت درست، بلکه انتخاب غذای سالم نیز اهمیت کلان دارد. غذای درست و متوازن منبع نیرو، قوت و فعالیت سالم ارگانیسم است. میوه و سبزیجات تر و تازه، غله‌دانه، لوبیاگی‌ها، محصولات دارای سفیده و آب کافی می‌توانند قسم مهم غذای هر روزه باشند. مهم است هنگام انتخاب غذا و ترکیب، تر و تازگی، مقدار و گوناگونی محصولات دقت دهیم، زیرا غذای سالم تنها یک عادت نیست، آن سرمایه‌گذاری به سلامتی و آینده ماست. بخش نوبتی را با هم تماشا می‌کنیم.
در هر گوشه تاجیکستانی عزیز طبیعت با رنگ و جلوه خاص خود دلها را مفتون می‌سازد. یکی از چنین گوشه‌های بیشت آسای دیار ما ناحیه شمس‌الدین شاهین است. سرزمینی که کوه‌های سربلند، دره‌های سبز و خرم، چشمه‌های زلال و رودهای مصفا و منظره‌های دلانگیزش به آن حسن ناتکرار بخشیدند. ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق شوراباد در قسمت جنوب و شرقی جمهوری تاجیکستان جایگیر است. کوهستانی ناحیه به قطارکوه‌های حضرت شاه منسوب بوده، مرکز ناحیه در بلندی 2000 متر از سطح بحر جای گرفته است. اقلیم ناحیه یک رنگ نیست. در موضع تیرای گرمی معتدل و در موضع‌های دشت جم و سرچشمه اقلیم سوبتروپیکی یعنی اقلیم خشک حکم فرماست. در موضع تیرای زمستان سرد بوده، بارشات نسبت به دیگر نواحی منطقه کلاب زیادتر است. مردم مهنتکش این ناحیه از حساب باغداری و زراعتکاری و دیگر نعمت‌های عطانموده طبیعت زندگیشان را پیش میبرند. در این مکان درختان سیبوناک از همه بیش پرورش کرده می شود و این هم یک وسیله روزگذرانی مردم ده به حساب می رود. طبیعتی که ما را نصیب گشته است، جهت وسعت بخشیدن به ساحه باغداری یکی از رشته‌های سردرآمد جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. این نهایت مهم و برای اهالی مفید می باشد. اکثر مردم دهات‌نشین، مردان و زنان در موضع‌های باغ و کشتزار اگرچه موسمی هم باشد، از نفس‌های اول فصل بهار کار را آغاز می کنند و تا انجام غنوچین حاصل زحمت می کشند. میگویند اول سیب و ناک‌هایی که از تاثیر باد میافتد بریده خشک میکنیم. این کار را هر خانواده سرجمعانه انجام میدهند. از سیب و ناک‌های خشکیده برای تشنه‌شکنی نوشابه تیار میکنند و از میوه‌های تر مربا. متهیه‌گران برنامه این را در ظرف‌های بسته‌بندی کرده شده خاله نازلما ساکن جماعت دهات شوراباد احساس کردیم. میشین در تلویزیون تماشا میکنیم، پیشوای میلت تاکید میکنه دویم که در اولیاتون در یک لحظه زمینتون اگر داشته باشین غلو نکنین و زمستونتون تیار کنین، از اون نکشین. ما صد بار پیشوای میلت ما مینت داریم. همه را جمع میکنیم، میاریم، تیار میکنیم و زمستون اختر و یک خیش تاورتر سواتی میگیریم میبریم. بعد از سپر میریم با چند خرسن میشود. با خمانداش هم میگیم بازار سوداش میکنیم. زردالو باشد، سیب باشد، ناک باشد. اینم قریب خاطر این یک درخت ناکی پر بود. هم رفتیم سوداش کردیم. و یکون چیزی که یا که مسئولات نداریم و یکون چیز میریم با میخریم و رو دونه پیش میبریم. با گفته ساکنان ده حاصل امساله نظر به سال گذشته یک مراتبه زیادتر است. زیرا سالی که گرمیش زیادتر باشد همون قدر باغ‌ها حاصل خوب می‌دهند. شکرانه استقلالیت هم میکنیم، شکرانه خود دولت آباد هم میکنیم. پروردگار دائم آسمان صاف باشه و بی‌غبار باشه و یگان کمی و گرمی را نبینیم. ناحیه شمس‌الدین شاهین همچون ناحیه کوهستان و اگرری در منطقه کلوب ولایت ختلان به شمار رفته در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان آباد و زیبا گردیده ایستاده است.
ادبیات فارس و تاجیک گنجینه است که در طول صدساله‌ها با اندیشه بزرگ، سخن والا و آثار بی‌زوال غنی گردیده است. در میان چهره‌های درخشان ادبیات نام یک ابرمرد سخن با حرف زرین ثبت شده است: ابوالقاسم فردوسی. فردوسی شاعر است که سخن را به سپر تاریخ و شعر را به چراغ راه ملت تبدیل داد. آثار جاویدانه او شاهنامه نه تنها داستان پادشاهان و پهلوانان، بلکه آینه تاریخ، فرهنگ، خودشناسی و روح آزادیخواه عالمیان است. ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگترین شاعران ادبیات فارس و تاجیک و از معروفترین حماسه سرایان جهان می باشد. نام پوره او ابوالقاسم حسین ابن احمد فردوسی توسی بوده. تقریبا سال 940 در دهه باش در نزدیکی شهر توس به دنیا آمده است. او دور زندگی می کرد که زبان و فرهنگ فارسی در خراسان رشد می کرد. فردوسی از اوان جوانی به ادبیات، تاریخ و روایت‌های قدیمی خلق خود شوق و رغبت زیاد داشت. نام فردوسی پیش از همه با اثر بزرگ او شاهنامه علاقمند است. شاهنامه یکی از مهمترین اثرهای ادبیات کلاسیکی فارسی به شمار می رود. فردوسی برای آفرینده این اثر بزرگ سالهای زیاد عمر خود را صرف کرده است. در آن تاریخ پادشاهان، پهلوانان و قهرمانی‌های افسانوی و تاریخی ایران زمین قدیم به طور وسیع تأثیر شده است. اثر از قصه ها و داستان های گوناگون عبارت بوده. در آن موضوع های مهم انسانی از جمله دوستی، وطن دوستی، عدالت، دلیری، خیرات و مبارزه نیکی بر ضد بدی انعکاس یافتند. یکی از خصوصیت های مهم شاهنامه آن است که فردوسی در آن تاریخ و فرهنگ گذشتگان را با زبان خیلی زیبا و پرقوت بیان کرده است. قهرمانان مشهور اثر رستم، سهراب، سیاوش، زال، کیقوباد و کیخسرو در بین خوانندگان معروفترین قصه های شاهنامه می باشند. در آن محبت پدر و فرزند، تقدیر، جنگ و فاجعه انسانی به طور تأثیربخش تصویر شده است. فردوسی در اثر خود به مسئله خیرات و دانش اهمیت کلان می دهد. به اندیشه او انسان باید با عقل و خیرات زندگی کند، با عدالت رعایت نماید و از کارهای بد دور باشد. خدمت فردوسی در رشد زبان و ادبیات فارسی خیلی بزرگ است. او توانست با ایجاد شاهنامه زبان ادبی فارسی را باز هم غنی گرداند و بسیار نام‌ها، روایت‌ها و عنعنه‌های قدیمه را برای نسل‌های آینده نگاه دارد. از همین سبب فردوسی در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک مقامی مخصوص دارد. اثر او در طول اثرها خوانده شده و زبان‌های گوناگون جهان ترجمه گردیده است. در اشعار فردوسی مفهوم‌های وطن دوستی، عدالت، خیرات و نیکی جایگاه مهم دارد. او نشان می دهد که دولت و قدرت به عدالت پایدار نمی ماند و انسان را بیشتر از همه عمل نیک و نام نیک جاویدان می گرداند. فردوسی عمر خود را برای آفریدن شاهنامه بخشید. گفته می شود که او پس از سالهای زیاد با یک زحمت اثر را به انجام رساند. با وجود دشواری‌های زندگی و مشکلات دوران خود شاعر از ایجاد دست نکشید. او به فرهنگ و تاریخ گذشتگان خود احترامی زیاد داشت و کوشش می‌کرد آنها را به نسل‌های آینده رساند. ابوالقاسم فردوسی تقریباً سال 1020 در توس وفات کرده است. او در تاریخ ادبیات جهانی همچون آفرینده یکی از بزرگترین داستان‌های حماسوی شناخته می‌شود. میراث ادبی او تا امروز اهمیت بزرگ دارد. مقبره فردوسی در نزدیکی توس جایگیر بوده
ҳамасола онро дӯстдорони адабиёт зиёрат мекунанд. абулқосим фирдавсӣ шоири бузург, суханвари тавоно ва яке аз чеҳраҳои барҷастаи фарҳанги форсӣ мебошад. шоҳномаи ӯ ганҷинаи бузурги адабӣ ва фарҳангӣ буда, дар он таърих, афсона, қаҳрамонӣ ва андешаҳои ахлоқии мардум ба ҳам омадаанд. фирдавсӣ бо эҷоди ин асари ҷовидона номи худро дар таърихи адабиёт абадӣ гардонидааст. омӯзиши ҳаёт ва осори ӯ барои ҳар як дӯстдори адабиёт муҳим аст, зеро андешаҳои ӯ дар бораи хирад, дониш, адолат, некӣ ва ватандӯстӣ имрӯз ҳам арзиши баланд дорад. ҳар фасли сол дар диёри мо бо зебоии хоси худ меояд. аммо тобистон бо фаровонии меваҳои ширину шаҳдбор, бо накати боғҳо ва рангорангии дастархони тоҷик боз як ҳусни дигар дорад. дар миёни ин ҳама неъматҳои табиат зардолу ҷойгоҳи хос дорад. мевае ки маҳбуби мардуми тоҷик буда, дар сарзамини мо навъҳои зиёди он парвариш карда мешаванд. зардолу гӯё офтоби тобистон аст, ки дар шакли мева дар шохаҳои дарахтон нишастааст. ранги зарин, таъми ширин ва накҳати хуши он ҳар бинандаро ба оғӯши боғҳои пурфайзи ватан мебарад. зардолу дар бештар аз 40 кишвари олам парвариш карда мешавад. бештари истеҳсолкунандагон дар аврупои ғарбӣ, кишварҳои Италия ва Юнон мебошад. дар осиёи миёна аз ҳама зиёдтар зардолу дар кишвари Туркиё ҷамъоварӣ мегардад. ин бузургтарин кишвари истеҳсолкунандаи зардолу дар ҷаҳон мебошад. ин мева миқдори зиёди қанд, калий, пектин ва витаминҳо аст. дар ҷумҳурии мо бештар аз 100 навъи зардолу парвариш карда мешавад ва қариб ҳамаи онҳо селексияи маҳаллии тоҷикӣ мебошанд. дар адабиёти илми муосир аз 3 то 6 мамлакатҳои пайдоиши зардолуро муайян карданд. зардолу дар навиштаҳои императори Чин Ю соли 2198 пеш аз милод зикр шудааст. ҳамзамон қайд карда мешавад, ки далелҳои равшан ҳанӯз вуҷуд надоранд. дар гузашта Арманистон аксар вақт зодгоҳи зардолу ҳисобида мешуд, ки бо таърихи ворид шудан зардолу аз Осиё ба Аврупо алоқаманд аст. биолог Депо Эрдерле дар асри 18 навишта буд: номи ин дарахт аз Арманистон музофоти Осиё, ки дар он ҷо пайдо гардидааст, ба Аврупо оварда шудааст. дар асри 19 тахмин мекарданд, ки зардолуро аз Арманистон ба Юнон Искандари Мақдунӣ овардааст ва баъд аз он аз Юнон ба Италия ворид гардид. аммо ин гуфтаҳоро махзанҳои хаттии румӣ ва юнонии он замон тасдиқ накарданд. дар баробари ин дар махазҳои асри як зардолу зикр шудааст, ки ин метавонад гувоҳӣ диҳад, ки зардолу ба Итолиё дар асри яки пеш аз милод пайдо гардид. баъд аз ҷангҳои римӣ зардолуро себи арманӣ меномиданд ва аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки зардолуро аз Арманистон тоҷирони арман ба Рум оварданд. дар собиқ иттиҳоди шӯравӣ 65-70 ҳазор гектар зардолу мавҷуд буд, ки қариб 85% он дар Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Кавказ воқеъ гардида буданд. навъҳои зардолуро ба 3 гурӯҳи асосӣ тақсим мекунанд: осиёи миёнагӣ, эрону кавказӣ ва аврупоӣ. хелҳои зардолуи осиёи миёнагӣ қадбаланд, дарозумр, навдаҳояш борик, баргаш майда, мевааш миёнаи серқанд, думчааш сахт мешавад. қариб 300 навъаш маълум буда, навъҳои маъмули он ба гурӯҳҳои фарғонӣ, зарафшонӣ, тиёншонӣ, хоразмӣ ҷудо мешаванд. зардолуҳои эрону кавказӣ асосан дар мамлакатҳои осиёи пеш ва осиёи хурд паҳн шуданд. аз рӯи маълумотҳои биологӣ ба зардолуҳои осиёи миёнагӣ хеле монанд буданд. меваи онҳо нисбатан калон, қанднокияшон миёна
ва касалиҳои занбурӯғӣ тобовар гардида буданд. зардолуҳои аврупоӣ аз шарқи наздик, аврупои шарқӣ ва ғарбӣ оварда шуданд. зардолу аз гули якдигар гардолуд мешавад ва дарахти худрӯяш хасак хусусияти навъи худро гум намекунад. бинобар ин неҳоли пайвандиро мешинонанд. барои пайванд баъзан хасаки зардолу ва олучаро истифода мебаранд. хоки атрофи онро солҳои аввал дигаргун карда нарм мекунанд. соле 30-50 килограмм нитроген, 60-80 килограмм калий ғизо дода 6-8 маротиба дар як сол об мемонанд. зардолуҳои калонтарини осиёи миёна дар водии Фарғона, водии Зарафшон, ноҳияҳои кӯҳии Тоҷикистон ва қисми ҷанубу ғарбии Узбекистон воқеанд. ба зардолупарварӣ асосан дар ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон Ашт, Исфара, Кони Бодом ва Хоҷанд машғуланд. ин ноҳияҳо бештар аз 64% ғулинги Тоҷикистонро ташкил дода, зардолузори ин ноҳияҳо қариб 78% масоҳати умумии боғдориро дар бар мегирад. вилояти Суғд дар 30 соли охир ҳамчун маркази калонтарини истеҳсоли зардолу дар Осиёи миёна шӯҳрат ёфта, ҳар сол бештар аз 10,000 тонна мева медиҳад. шоҳукундаҳои дарахти зардолу ҳамчун ҳезум, хазонаш ҳамчун хӯроки серғизои чорво истифода мешавад. гулҳо зеботарин тӯҳфаи табиатанд. онҳо ба муҳити атроф таровату ҳусн мебахшанд ва бо накати хуши худ рӯҳу хотири инсонро болида мегардонанд. садбаргро бесабаб шоҳи гулҳо ва шоҳи бӯстонҳо намегӯянд. рангҳои гуногун, шакли нозукии баргҳо ва накати хуши он ҳар бинандаро мафтун мекунад. бахши навбатӣ дар бораи ин гули зебо маълумот медиҳем. гули садбарг яке аз зеботарин ва машҳуртарин гулҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ин гул бо ранги дилфиреб, бӯи хуш, баргҳои нозук ва намуди зебояш дили инсонро ба худ ҷалб мекунад. аз замонҳои қадим садбарг ҳамчун рамзи муҳаббат, зебоӣ, дӯстӣ, эҳтиром ва меҳрубонӣ шинохта шудааст. беҳуда нест ки онро маликаи гулҳо меноманд. садбарг ба оилаи садбаргиҳо дохил мешавад. дар ҷаҳон садҳо намуд ва навъҳои гуногуни садбарг мавҷуданд. онҳо метавонанд ранги сурх, ранги сафед, гулобӣ, зард, норинҷӣ ва ҳатто бунафш дошта бошанд. баъзе навъҳои садбарг бӯи хеле қавӣ доранд, баъзеашон бошад бӯи нозук ва форам доранд. гулҳои садбарг вобаста ба навъ, андоза ва шакли гуногун доранд. садбарг гиёҳи бисёрсола мебошад. пояи ин одатан хор дорад, гарчанде баъзе навъҳо қариб бехор мебошанд. хорҳо барои муҳофизат кардани растанӣ аз ҳайвонот ва дигар зарарҳо кӯмак мекунад. баргҳои садбарг одатан сабз буда, гулҳои он аз баргчаҳои сершумор иборат мебошад. вақте ки гул пурра мешукуфад, шакли зебоии он ба чашми инсон таъсири махсус мерасонад. яке аз ҷолибтарин хусусиятҳои садбарг гуногунии рангҳои он мебошад. ҳар як ранг метавонад маънои рамзии худро дошта бошад. садбарги сурх бештар рамзи муҳаббат, самимият ва ишқи самимӣ мебошад. садбарги сафед покӣ, бегуноҳӣ ва сулҳро ифода мекунад. садбарги гулобӣ нишонаи меҳрубонӣ, дӯстӣ ва эҳтиром аст. садбарги зард метавонад рамзи шодӣ, гармӣ ва дӯстӣ бошад. аз ин рӯ одамон мувофиқи муносибат ва мақсади худ ранги муайяни садбаргро интихоб мекунанд. аз баргҳои садбарг обигул ва равғани садбарг тайёр мекунанд. равғани садбарг низ яке аз маводи хушбӯи қиматбаҳо ба ҳисоб меравад. бӯи садбарг дар истеҳсоли атр, собун ва дигар маҳсулоти хушбӯй васеъ истифода мешавад.
парвариши садбарг низ як ҳунари зебо мебошад. барои хуб нашъунamo ёфтани он ба растани рӯшноии офтоб, об ва хоки мувофиқ зарур аст. садбаргро дар боғҳо, гулгаштҳо, назди хонаҳо ва гармхонаҳо парвариш мекунанд. боғи пур аз садбарг метавонад муҳити оддиро ба ҷойи бисёр зебо ва дилнишин табдил диҳад. садбарг инчунин барои табиат аҳамияти калон дорад. гулҳои он занбури асал ва дигар ҳашаротро ҷалб мекунад. ҳашарот ҳангоми ҷамъоварии гарди гул дар гардолудшавӣ иштирок мекунад. пас садбарг на танҳо барои инсон зебоӣ мебахшад, балки як қисми муҳими табиӣ низ мебошад. яке аз хусусиятҳои аҷиби садбарг дар он аст ки зебоии он ҳамеша бо нозукӣ маъно надорад. пояи пур аз хор ба он хотиррасон мекунад ки дар зиндагӣ зебоӣ ва душворӣ аксар вақт дар паҳлӯи ҳам қарор дорад. садбарг бо вуҷуди хорҳояш мешукуфад ва ба муҳити атроф зебоӣ мебахшад. аз ин ҷиҳат онро метавон рамзи сабр, устуворӣ ва умед низ донист. имрӯз садбарг яке аз маъмултарин гулҳо барои тӯҳфа мебошад. садбарг ба инсон меомӯзад ки зебоӣ ҳамеша бо меҳнат ва нигоҳубин ба вуҷуд меояд. барои он ки гул бешукуфад, об, нур, нигоҳубин ва сабр лозим аст. шояд аз ҳамин сабаб садбарг барои инсон танҳо як гул нест, балки рамзи зиндагии зебоӣ, муҳаббат ва умед мебошад. дар оғӯши кӯҳҳои баланду дараҳои касногузар оламе ҳаст ки зиндагӣ дар он бо қонуни табиат сурат мегирад. олами ҳайвоноти ваҳшӣ, олами қувва, эҳтиёткорӣ ва мубориза барои зиндагист. дар ин ҷаҳони пурмуаммо ҳар як ҳайвон нақши худро дорад. аммо дар байни даррандаҳои нодиру пурқуввати кӯҳистон яке аз мавҷудоти ҷолибу асроромез юзи аъло мебошад. юзи аъло ҳайвони қаҳргину шуҷои ҷангалҳои амрико. юзи аъло яке аз зеботарин ва нерӯмандтарин намояндагони оилаи гурбаҳои ваҳшӣ ба шумор меравад. ин ҳайвон дар ҷангалҳои зичи амрикои марказӣ ва ҷанубӣ, махсусан дар ҳавзаи руди амазонка зиндагӣ мекунад. ба таври зоҳирӣ юзи аъло ба паланг шабоҳат дорад, аммо бадани ӯ кӯтоҳтару бориктар аст. ранги пӯсташ зартоб ва доғҳои сиёҳи ҳалқашакл дорад ки ҳар яки онҳо намои такрорнашаванда доранд, мисли изи ангуштон дар одамон. макони зисти юзи аъло амазонка, мексика, бразилия, перу ва сарзамини венесуэла мебошад. қадаш 70 сантиметр, дарозии бадан аз 1 то 1,8 метр, вазнаш аз 50 то 120 килограмм ва дарозии умраш бошад аз 12 то 15 сол дар ҷангалҳои ваҳшӣ аст. рафтори шикории ин дарранда хеле хатарнок аст. юзи аъло ҳангоми шикор ба хомӯшии комил ҳаракат мекунад ва дар ҳар лаҳзаи муносиб бо ҷаҳиши зуд сӯи тома мепарад. аз ҳама ҳайратангез он аст ки юзи аъло ҳатто метавонад бо як зарбаи дандон косахонаи сари ҳайвонро шикофта онро несту нобуд кунад. ӯ аксар вақт дар зири дарахтон ё дар назди соҳилҳои об камин мегирад ва туъмаи хешро назора мекунад. ӯ шиновари моҳир аст. юзи аъло ҳайвони гӯштхӯр аст. аз гӯшт ва устухони оҳу, гавазн ва зарофаро шикор мекунад. юзи аъло ҷонварони обу хокиро ба осонӣ шикор менамояд. аксаран юзи аълоро бо юз омехта мекунанд, вале юзи аъло аз он ба қувваттар аст. доғҳои юзи аъло ҳалқашакл ва нуқтаҳои сиёҳ дар миён дорад, дар ҳоле ки доғҳои юзи даштӣ холӣ мебошанд. юзи аъло ҳамчун ҳайвони шикории қавӣ дар танзими шумораи ҳайвоноти дигар нақши муҳим дорад.
نابود شدن این گربه وحشی میتواند موازنت طبیعی را در جنگل ها خللدار کند. امروز بنابر بریدن جنگل ها و شکار غیر قانونی شماره یوزی اعلی را رو به کمشوی آورده است. آنها را در روی خط سرخ اتفاق بین المللی حفظ طبیعت همچون نوع حفظ شونده یا خطری از بین روی داشته شامل نمودند. دلیل‌های عجیب درباره یوزی اعلی. یوزی اعلی کلانترین گربه وحشی آمریکا می باشد. آن در آمریکای جنوبی و مرکزی زندگی می کند و بعد از شیر، پلنگ سومین گربه کلانترین سیاره به شمار می رود. قوت جاغ یوزی اعلی از همه گربه های دیگر زیادتر است. یوزی اعلی می تواند با یک گزیدن کاسه خانه سر حیوان را شکسته نابود سازد. حتی استخوان قفس سینه تیمساح را هم می شکند. نمونه داغ‌های پوستش ناتکرار است. مثل ایزی انگشت در انسان هر یک یوزی اعلی نمونه مخصوص داغ‌های حلقه شکل دارد. نام یوزی اعلی از زبان هندوها گرفته شده یگوار. این کلمه معنای با یک جهش پریدن را دارد. یوزی اعلی آب را دوست می دارد. در مقایسه با بسیاری از درندگان یوزی اعلی شناوری ماهر است و در دریاها شکار ماهی و تیمساح‌ها را دوست می دارد. رنگ‌های پوستشان گوناگون می شود. گرچند پوست معمولیشان ضربتاب و داغ‌های سیاه دارد، اما بعضی یوزی اعلی می توانند کاملا سیاه باشند. آنها را یگوار سیاه یا اینکه با نام دیگر پنتر سیاه می نامند. یوزی اعلی تنها زندگی می کند. آن حیوان تنها رو است و قلمرو خویش را سخت محافظت می کند. بسیار آرام و پنهان کار است. هنگام شکار مثل سایه حرکت می کند و تا زمانی هجوم نزدیک شوی را احساس کردن دشوار است. یوزی اعلی در شب فعال است، یعنی اساساً شبانه شکار می کند و روزانه بیشتر می خوابد و پنهان می شود. طبیعت را حفظ کردن و به نسل‌های آینده میراث نادر طبیعی را رسانیدن وظیفه هر یک انسانی خردمند است. بینندگان عزیز، تا نزدیکترین دیدار، خیر.